kako da se širi komunistička revolucija, znate i na koji način. I kako je završala svaka ta komunistička revolucija gdje se uspjela probiti. Pa genocid su radili, ubilačka ideologija, znate, katastrofa. Vidite, Pol Pot. Da. I onda kad je tamo došao na vlast, 70. godina, oni njegovi crveni kmeri, Antifa, komunisti, ekstremna ljevica, preko 1 milion ljudi je pobio, znate. Vidio sam podatka od 1,5 miliona do 2 miliona ljudi, postoje, znate, u pitanju genocid, komunizam, eto što je komunizam. I onda vidite onda objavu Jugoslavenska crvena zvijezda kaže simbol mira i slobode, pa to može biti više normalno. Da li se to vam, kad se to vam zaustaviti, ja ne znam, valjda više hoće. Sve zavisi od dragog Boga, znate, ovo nije normalno. Ovo normalno više nije.